uNkulunkulu onomsashelo ongcwele nezizwe. Ngiyabonga baba leli thuba ongiphile lona ukuba ngiguqe phambi komhlangano wakho omkhulu kangaka. Sengathi ke ongavela ngomlomo wami kungaba thusi abantwana bakho, ngoba njengoba silapha sonke nje size kuwe baba, akekho Nkosi omunye esisekuye. Sengathi ke ungangena ezinsizweni zethu sonke usiphe uthando, ngoba into enkulu kumuntu uthando. Kuyenzeka abantu noma bebethandana kodwa sikhona esinye isikhathi siyesifike phakathi kwalabo bantu mhlawumbe bebabili, mhlawumbe labo bantu bebakhumuzi bebabili njengenjwayelo phela uthi umuzi wakhiwa ngabantu ababili, kuphuma intombi kubo iye komunye umuzi engesihlobo khona, bahlangane laba ngothando. Uma sebehlanganile ngothando bese bakha umuzi, lo muzi osukusekelwe ngabazali ababili balaba bantu. Kodwa kuyenzeka kunjalo laba bantu bathandana bobabili base belandela abazali, belandela laba bantu ababili, bazothi basalandela abazali belandela laba bantu ababili, utholakala ukuthi hayi laba bantu ababili kabasazwani, kabasathandani. Kanti ekuqaleni wayengekho umshushuzeli walolu uthando lwabo, lwazivelela bebabili. Silapha ke zikhonze izinhle Nkosini sonke, iningi lethu sikhethe inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Bakhona ke okungenjalo, mhlawumbe kwenzeka ukuthi uma umuntu ezele izingane kule nkonzo zililalele izwi labazali, zibalandela abazali lapho beyakhona. Uma seyifike ukuhlakanipha phakathi kwelezi ingane noma ingane iqale ke manje ibone indlela yayo engayithatha ishinda indlela abazali, le ndlela, ngoba umzali akakwazi ukwedukisa ingane yakhe noma ifundisile umzali ingane, kodwa igcina isinabanye abefundisi abangaphezulu kwamzali, ayisamlaleli umzali, isilalela laba bangani. Kunjalo nje zikhonzile nje Nkosini. Lapha ke size ngomkhosi omkhulu wala kumaNazaretha ikhonze nje Nkosini. Thina njengoba singabanye, njengoba nami ngingabanye, sengiyalandiswa ngangakazi lutho ngaleso sikhathi.
kufika ubunzima. Kwakukuhle nje sidlala sizingane singazi kwaze kwafika isikhathi lapha sokuba sizwe nathi sibone nathi siyibone into enhle nembi sizwe into enhle nembi. Ngizocela nje ukudlula engomeni yesikhombisa. Selithethiwe eqala
zikhonzi ezinhle lokhu okulotshwela kulotshwe umnikazi wakho owazikho ukuthi sikhona isikhathi esike sifike esingesihle phakathi kwabantu kade bebahla abantu kodwa base sifika lesi sikhathi ukuthi suke sisuka phi asazi izolo angisho njalo usuku ngisho unyaka lo nyaka wayizolo bekunyaka kabani 2020 bani 23 25 lo dlule sengikhumbula sasingekho la angithi besisempuza kwake kwayiwa empuza ngomunye unyaka ngithi waba munye mangaphosisi eminyakeni elandelayo akabe kusayiwa kwase kuzwa lapha kuphela kwaqhubeka nje sila sijabula sasingajabuli thina bala sasijabula thina bala sasijabula thina bala sijabula kodwa singazi sibubhudla nje njengabantwana abancane kwenzekile ikhonze izinhle enkosini kulo wanyaka hayi lodlule kwakunomsebenzi owawenziwa empuza ithi kwakuyinyanga kaDisemba sihlangana empuza kunalo mcimbi owukhona bayawazi abaningi okwathi ekupheleni kwalomcimbi kwase kuhlwile inkosi yayimile nje la endlini la egarage sonjalo la kade linemoto phakathi seyiphumile lezi moto zaya ngeendawo zazo ethi inkosi le phambi kwethu befundisi mina kangishongo ukuthi umhlangano sengiyawuthatha egibisile sengiwuletha la ngangithi mina umhlangano uzoba ngapha ngomnye umnyaka ube ngapha kodwa kanavuma nina kasavuma ke thina kodwa inkosi yathi nina phela ngoba yayikhombekile angisenze ukusho ke mina nina ngoba nami ngangiphakathi kwabo labo ngoba izwi laliqhamuka aphambi kwethu sonke bafundisi ilungiseni lento lasho njalo izwi agcina futhi saqhubeka isikhathi ngoba singaseke isikhathi ngoba kwaku December sekuyiwa sokuzoyiwa entabeni sithoma sesisemhlanganeni le eKhenana wayese esibiza
omunye umfundisi wethu owayekhona ngenhlanhla ethile, wayekhona inkosi ikhuluma la mazwi eMpuza. Kwakuhle futhi ukuthi lo umfundisi sasisimkhethile abe usihlalo wethu, bekhona ikomiti labefundisi. Wayesesibiza sesise eKena. Usibiza nje usebize abaphathi bala kulesi sifunda sakwaDube, kodwa abangamaNazaretha phela nabagcotshiwe kuphela. Wakhuluma aqala ngowabiza, wakhuluma nabo ngoba sekuyakhulumeka nangeyincingo. Kwagcina ke bekhuphuka laba abagcotshwa bala umvangeli ngithina abashumayela ababili bafika eKenana. Uma sebefikile wasekukhulunywa ke lokhu okukhulunywa inkosi sisempuza eyathi befundisi kulungiseni lento. Njengomuntu owayekhona lapho, yathanda ukuthi abantu ababengekho lapho bezwe, bengahambi bethuleka nje, abanye bekhulume lokho, abanye bakhulume lokho. Cha, into inye nje ayibili, ayibange abantu ababili nabathathu. Lento yaphuma emlonyeni wonyazi khonza izinto enkosini. Ethi befundisi ilungiseni lento. Sasihlezi singazi ukuthi kanti sihleli nje, sihlezi ngaphandle komuzi asiyike ekhaya. Bafike ke laba abaphathi bala eKena. Sase siyahlangana nabo. Wayesekhuluma ke umfundisi owusihlalo wethu lokhu ababizele khona, kodwa ukukhuluma nje wayeseke wathi khuluma nabo ngiyingcingo ke kodwa manje sihlangane khulunya ngoba ngeke kulunga ukuthi ubaba azabuza ukuthi nenze njani ngalento engayikhuluma na. Umvangeli wala ngoba umfundisi wala wengasekho. Umvangeli wala nabashumayeli bahamba nabo wasekhuluma ethi cha, thina kasisho lutho lapho unyazi lusho khona, lukhomba khona, siyawa khona. Kwasho ukuthi ke ikhonza izinhle enkosini kwase kuphela kwendaba lapho. Akukho sasizokhuluma siqhubeke nakho sikhulume ngoba lo thintekayo kule ndaba lapha abathintekayo sebeshilo ukuthi cha bona balendele izwi lonyazi kuphela. Uma luthi unyazi likhomba lapha bayakhona, uma likhomba lapha bayakhona. Sasuka lapho ikhonza izinto enkosini kwathi akukho sokukhuluma manje, asihambe ke siwe kwethula enkosini onyazini lokhu akade sikhuluma. Sasuka ke lapho saya ngaphakathi, safike sakhulekelwa, yaphuma inkosi yama evrandi njengalo vrandi. Siguqile thina la. Bakhona laba bala abaphathi bala ekhaya kule ndawo. Wase eyibeka umfundisi ukumethe le ndaba wasethi ke khulumani
nina basigibisile. Wasekhuluma umvangeli wala ekhaya wathi baba thina akukho lutho esingakusho futhi uma lokho nje okusho baba sokwenza okusho baba hayi okunye. Kwaphela ukukhuluma ngase ngiphenduka sengithi phendukela umfundisi uGumede okusihlalo wethu la ndawo. Mfundisi cela phela kubaba enkosini ukuthi kuzoqala nini ke lokhu ukuthi kuzoqala phi. Wayeseyakhuluma umfundisi uma ekhuluma umfundisi izwi lathi hayi sisalinde ake silinde umdluli usekhaya uzobuya kodwa ngolesihlanu kwakungolesithathu ngalolu suku lempela lwashaya olesihlanu wafika umdluli wasesibiza umfundisi uGumede saya kumdluli wasefike ethula lenkulumo kodwa babe ngasekho ke laba abaphathi bala ngoba wathi laba abaphathi bala abasadingeki ngoba kwakhulunywa indaba yaphela namo akusekho ukuthuza ukukhulunywa kuphela sekukwasisa umdluli nje ukuthi umdluli ke mahambe yena aye kubaba nathi futhi asizukuya manje kubaba kwakhulunywa kwaphela kulindwe yena kuphela futhi izwi lenkosi liyophuma kumdluli elisakithi seliyophuma ngomdluli. Impela sabushiya kanjalo umdluli lapha okwathi khona emva kwenkonzo yasekuseni eKhenana ngesabatha umdluli waseyiphakamisa lokhu akuthunywe inkosi unyazi lwezulu. Lokhu nje okwenzekayo kanjena nje ngoba siyilapha nje namhlanje. Lokhu ukukhulumela ukuthi abantu beze bangadideki ngoba bakhona abantu abangakuzwanga lokhu abahamba betshela abantu hayi umhlangano usasuka eGenesile ususempuza cha awusukile futhi kawubuyile ukuzohlala la cha silapha nje namhlanje hayi ngonyaka ozayo siyovala imlomo bayivule ngale imlomo bayohamba laba bangale bayele hayi thina siyohlala phansi silinde usuku lolo sibophe imithwalo wethu sibheke phi empuza koze kuphume izwi uma selishintsha lona hayi thina zikho izinhle bengithi kangwendlulele nje angwenekele nje umhlangano ngoba abaningi ngithi kabazi ukuthi kwenzekani kwagcina kwenzekani kwagcina kwenziwe njani njoba silapha nje sise kanjani futhi mhlambe ngonyaka ozayo sesiya lapha hawu sesisa kanjani futhi la cha kunjalo nje kunjalo nje inkonzo lapha ke sikhonze ezinhle ngomunye unyaka kuhle ukukhumbuza njoba ngikhumbuza naba bekhona ngiyabakhumbuza naba bengekho lapha ngiyabazisa ukuthi basi bengakhuluma izinto ezingekho ngomunye unyaka ikhonze izinhle enkosini umhlangano
wesikhumbuzo somqalo wendlela wawusemkhayideni lesi isikhathi sisahambele emkhayideni inkosi ilanga lalihleli nje lothiwa phandle lase liyabuza litha ake nitshele ubaba wahlabeka nini waba buthakathaka nini kwaba zinsuku ezingaki noma amasonto amangaki ubaba engaphelile kahle basebesho abantu abadala ababekhona lapho basemkhayideni basho lase lithi izwi yabona izinsuku ezibalulekile yilezi insuku zokuba ubaba esebuthakathaka izona insuku lezo okufanele ukuthi silinde ngazo lungakafiki lolu usuku lomhla ka2 May amazwi elanga la lalingakhuluma ilanga ethempeleni abantu bengaka cha kwakulelo hlanzana lalikhona nje limoto ubaba lapha wayekhuluma khona lithi ke izwi izinsuku zokulinda yilezi zokuba ubaba esebuthakathaka umoya usahlangene nomzimba izona insuku lezo zokuba silinde ngazo silinde umoya ingcwele ukuthi uma umoya ingcwele uphuma kulomzimba uzungasilahlekeli wena kohleze ekhaya osabheka umhlaka2 ukuthi usamhlaka2 cha kobe sekwedlulile konke izinsuku ezibalulekile yilezi eziqale mhlaka bani mhlaka 20 lezo nsuku zaphuma ngalelo langa ngalowo nyaka ulinde umhlaka 2 May wena sekuphelile lezi insuku zokuba ubaba esadunguzela izona insuku lezo zokulinda silindele umoya ingcwele ukuthi uma uhlukana nalomzimba ohleli kuwo uzungasilahlekeli thina nathi sonke ngoba besilindile zikhona izinto zikhonze ezinhle lenkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha inkosi engikhulume nje nalabo bantu kanti njalo sibeka umthetho ozosebenza kulabo bantu hayi emhlanganweni nje obungaba wena lokuqhubeka uthi lento awuyazi kanti kukhona kwakhulunywa nabathile ngonyaka odlule sise empuza kukhona ukukhuluma nje kodwa akukubi phela okwake kwakhulunywa kanti lo mfundisi obekade evala umthandazo akakwazi lokho akazokuzwa nami nje ngangakazi ngikuzwe lokho yabo uyakukhuluma ke umfundisi hayi emva kokuba uvala inkonzo emva kwalokho
kwase bakhona abantu abathimulayo angithi kwaba khona abantu akunjalo mfundisi nami mfundisi kwase kuba khona abathimulayo kodwa babengathumuli ngoba kuyinto nje aqhamuka nayo wayengasi naye ukuthi cha phela la umthetho wala munye uvela ezwini elilodwa hayi emazweni amaningi aqhamuke nje noma ubani ekusekungukuthi manje kodwa ukhona umnikazi wazo zonke lezi zinto izwi eliphume ngaye njengoba la umfundisi kathi khuluma nomfundisi kuvala inkonzo la nomswa umfundisi uShells usethunywa ubani yizwi usethunywa yizwi nathi ke ikhonze lenkosi izinto esuke ikhulunywa kungekho enkonzweni njengoba kusenkonzweni kanje sikhulunywa umnikazi walo kufanele ukuthi sibazise sikhulume angazi kwakunyaka abantu kodwa babe khona abanini niyawazi abanini sisenelisiwe ithi inkosi unyazi lolu liphambi kwethu luthi usuyavalwa umhlangano walapha eshelelisi umhlangano kaDisemba sesiyahamba sesiyebuhleni sesiyolungiselela ukuya phi entabeni kodwa izintaba ziyafana zonke ayikho intaba edlula enye zonke ziyafana kodwa iba nomehluko leyo ntaba ngoba sekufike umoya oyingcwele kuyo uHembe unento yakhe yena yedwa lokhu kuhamba ikhonze ezinhle enkosini hayi kanaba abasizi kanali ithimba kanali ngathi ikomiti cha ikomiti kasimbo ikomiti analo elasezulwini amen alikho linye futhi ali wena awunakuthatha okwakwenziwa ngo-century ago uzokhuluma la namhlanje hayi okwa-100 years ago ngokwaleso sikhathi iduku lami isandla ngikhohlwe iduku akusho lutho lodwa ngoba ngisemsebenzini phela kaNkulunkulu sikhonze ezinhle izinto zala fundisa izinto zalapha zizomnikazi wazo akekho umuntu ongaziguqula futhi umnikazi wazo ngeke abize ikomiti cha ukhuluma yena nekomiti lasezulwini bese shintsha izinto amen phela futhi mase shintshile wena awunakho ukuthi ingani kwenziwa kanje lapha kwakusho bani ngoba bokusho yena nakuqala akuhlangananga lamadoda njengoba engaka nje cha hayi bakho ndoda kwaDube nakwa
nakwabani yayingekho wena abasezulwini kuphela ake nibheke isihlabelelo ngithi esu 2 bani lesi esithi izaniwe emanzulu ngishoni sikuba 118 218 or 218 Yezoni kukhona izinto ongezona ezala emhlabeni ongaza sezulwini kukhona abantu abakhulumayo njengoba ngikhuluma kodwa ongebona abasemhlabeni kungaba sezulwini uma ubheka nawe lesi sihlabelelo saqanjwa ngampunyaka ngo-1934 kanje wawuphi wena ngangiphumile ubani wenaye
umqambi walesi sihlabelelo ngoba uthi thina sivela kwelizayo sibonile inkosi yethu kodwa ushola umuntu simaze emunye kodwa ngaba sezulwini abamaziyo hayi thina into okufanele siyenze ulalelizwi kuphela lakhe ngoba asiwabona amadoda ahamba nawo cha hayi laba sikhuluma ngala madoda akhuluma ngawo kuleli lesihlabelo ukuthi thina sivela kwelizayo ubani phakathi kwalabo bantu ke owayevela naye kwelizayo ngoba ukhuluma kubantu babaningi njalo ukhuluma kithi nje wasengoma kodwa uyedwa uthi thina sivela kwelizayo sibonile inkosi yethu wesho yiphi inkosi kade khulunywa khona lapha kukhulunywa ngenkosi kanti le nkosi le kakuqali lokho ukukhuluma ngamakhosi inkosi ikhulume ngenkosi mhlambe zikhonze izinhle akazange afike kulelizwe wathi mina ngiuNkulunkulu wathi ngiyingcebo kaNkulunkulu thunywa uNkulunkulu amen kodwa abantu sebebona imisebenzi babengasho namanje kasisho ngoba sithanda isimo sakhe nobuso bakhe kodwa sisho ngemisebenzi engekho komunye umuntu okhona emhlabeni ekuye kuphela sikhuluma ngomuntu othi uma uyobeka uyobika into yakho abesethi hayi inkosi kubusise kuzokwenzeka lokho kunjalo kukhona inyanga kwangekachiliza buzani ukuthi ngangiyibonaphi ngangiyokukhendla kuyo le lokhuzana yayifike esitolo ngangisebenza kuso ekhangela le kwaMgayi emzinto kwesenkosi uChiliza ngangisebenza lapho ngaqala ukusebenza lapho ngo-1955 May esitolo senkosi yayifike ke le ndoda izothenga la esitolo ithi wakhuphuka kule ndaba ikhona intaba yayingaphesheya kumfula umthwalume kukhona nentaba yayiphakeme kwakuthiwa enkosi kwakuthiwa igama la umsikazi kwakukhona umsikazi ke wawuthe ukundlalela bese bakhona unyanga owuthe ithi ke le ndoda ungakhuphuka lapha umsikazi wena ungakhuphuka hlambe kuphela nami uma sizisho yona lishone phansi kodwa sathi ushambe eliphakamise ithi shambe kuphela nami ke asazi ke yonke yayibisiphi lapho ngoba
ushambe ayikho intaba angakhuphuki kuyo. Cha. Wayengakho lokhu wafika emhlabeni ayikho intaba angakhuphuki kuyo kuze kube manje. Ngoba kabekho ushambe ababili. Ushambe munye. Amen. Buka phela lesihlabelele kade sisihlabelela sithi sivela thina kwelizayo sibonile inkosi yethu. Wawungavela phi wena? Wena ungavela indawo. Futhi awuvela indawo. Uvela ngoba usubonakala. Njoba ngibuka nangu nje umfundisi ophamba ukhona isibani ba. Kukhona engeke ngimusho ngoba ngingamboni engekho. Kodwa shambe ukhuluma ngokungekho ongakuboni. Uthi yocela umntwana athi hayi uzomthola umntwana. Amsho futhi umntwana ozokumthola njengayo umntwana okhulumayo nje. Wathi mayicelwa lo mntwana elapha evela bahleke umqalo wendlela ethempelini evela bahleke emahlathini lapha wayesethi wena nkosikazi awunabo abantwana abafana. Udalela amantombazana odwa. Kodwa ngoba nakho uhluphekile ngizokuhawela nje uyomthola umntwana womfana uyoba munye akubakho omunye futhi. Izwi lelo likabhombela ikhumuzini nje Nkosi. Evela bahle. Leyo ndawo manje siyibiza ukuthi kusetsala bebuza. Uma ufuna ukuyibona ngakuthatha siye khona tukwabula. Sokwaba ihlathi ukuba wesuku umusikho. Shambe lo. Ushambe ukhuluma into ongayi ngalo wanyaka umhlangano ungekho la usempuza. Undodana wami khona ufundisa le eMthashana uLundi ecollege. Uya enkosini unyazi nizokwazi angikhuluma into endala ngoba uma ngikhuluma ndalo uthi hayi kwakungaleso sikhathi akusekho manje cha kusekhona lokho okwakukhona ekuqaleni kusekhona namanje njengoba manje ngisho nje mina ngithi ugogo wathatha umalukazana wakhe wawela isihosha ewela wavela bahleke ekhuluma nomqalo wendlela athi umuntu kaNkulunkulu angizokuba nawo umusi umalukazana wami uthola amantombazana yedwa akekho umfana lase lithizwe wena nkosikazi awunabo abantwana babafana unamantombazana odwa kodwa ngoba nakho uhluphekile senzokuhawukela uyomthola umntwana womfana uyoba munye akubakho omunye futhi hamba ulinde uma lo nkosikazi okwadube ongumama efika bese emhlanganweni ekuphakameni useyo hawule enkosini umqalo wendlela useyamuza umqalo wendlela uthi usaphila umfana uthi kuma ngakhohlwa ubaba ngoba uyazi ukuthi kanginayo ingane yomfana wamuza wayesevuma ukuthi baba uyaphila uye lo mfana ukhuluma umfana lapha embuzi uyahamba uya onyazini ngikhuluma ngokubonwayo awathandazanga nasekhaya athanda wahamba wayonyazini baba umakoti siyaba mumathe uchitheke sokuze kwaba ngase izikhathi ezingaki base lithunyazi hamba kunangu lo muntu ngitshela kunike intambo ezimbili eziphuthiweyo wahamba umfana wayithatha lezo ntambo wabuya nazo uphi umngakho baba cha akekho umakoti la yasithatha lezi lokho lwazithatha unyazi lwaziphatha ngesandla
alugcobanga lutho akukho kwagcotshwa kulezi ndawo isandla nje kuphela enye intambi yobhinqa uwe enye ibhinqa umakoti kwaku iyo lenyanga usembuza uthe ngomewelane lo May kwakulo May unyaziluse empuza ngonyaka olandelayo sisemhlanganweni wona lo khona la hayi sekutholakala ucingo hayi umakoti usebelethe uthola ingane yomfana manje sizothini sikhuluma ngakho sikhuluma khona ekhonzeni inkosini lokho sikhuluma ngento akangilinganise ukuthi iqale ngakhuluma ngomama nami iminyaka emingaki leyo ifikile ku-90 iminyaka manje over 90 kodwa manje sikhuluma into mhlawumbe ka-6 years enjengaleya engenziwanga umqali wendlela enza inkosi nansi phambi kwethu akukho ushembe aqhamuka nakho athi hayi uyokhotha lokhu uyogeza ngalokhu uyobhinqa lokhu noma yini iphuma ngomlomo njengoba silapha nje ikhonzeni enkosini sizokhumbula leso sandla sizokhumbula lo mlomo ngoba lo mlomo wawukhona ngaleso khathi usekhona namanje leso sandla sasikhona sisekhona sisasebenza ngalo phela siyezwa ukuthi manje ethi elangeni ngathola ukuthi cha awutholanga lutho noma uthola amafutha asuke ephethwe uwe nenyanga yezulu ngamafutha ayiphathwa uwe nalo kanjalo nje khona yakho ushembe munye abababili lo owambona ngalesi sikhathi ajabula nje mina wamamehlo amehlo ajabula ingqondo engasho ayibonanga amehlo ambona uBhombela kodwa ke ingqondo engakabikho bona kodwa iso lambona libuka nje umuntu onjengabantu bonke futhi nalomntwana wayesemncane phela cishe wayeno 2 years usuku zikho zezinhle la sizemhlanganweni wesikhumbuzo kuphela ngakho ke ukuba khona kwethu la akusifanele ukubala njengoba izwi lamemeza nini komsombuluko lamemeza komsombuluko kwakufanele ukuthi libemeze izwi ngomsombuluko sonke njengoba silapha nje ebesikhona la ngoba lwashiwo lolusuku uyalwazi
noma ungahlala ngomsombuluko kungenzeki lutho linda noma umnikazi wethi uyangena umhlangano esho ngolwesibili ngokwakhe lokho konke kwakhe kwasho ngeke usho ukuthi hayi yini namhlanje kube nje cha kanti wena lokho kwaqala ukwenza kwakungokwakho wawukwazi usuzothi manje lokhu qhamukapi lapha kwaqala kwaqhamuke wawuphi wena uBombela ephuma le ehamba egibela isitimela ehle eThekwini ehambe lapha kwakuthiwa yini le ndawo MCZ esuka emsizini edonsa egibela isitimela ebuyele emuva wawuphi wena sijama isitimela lapha yana lapha sajama khona abesethi yena hayi useyehla ngoba lokhu ukujama kwesitimela kungenxa yakhe wehla khona lapho endleleni yakwazi ya esuka ngeenyawo manje ehamba eya entabeni yaseNhlangazi wayedlani wayephetheni wayembetheni sengathi singakhumbula lokho nkozini sibe khona isikhathi sokuba sikukhumbula konje lokho engikwenzayo akuphambene yini noshembe na sikhonze izinto hayi ngithunyiwe amen ushembe ubazi yekumqede amen yekumqede kodwa njengoba silapha nje nobani makangaphumi la abuyele ekhaya engaphethe lutho makabuye phethe ngenhliziyo yakhe ngoba njengoba size lapha nje sikhonza izinto enkosini konke sizokwenza sizolinda nje kuphela sizolinda umoya oyingcwele kuthi lo moya oyingcwele size siwuthole ngalolo suku lwawo silindile lezi insuku nje kusuka lapha ya kuze kuzofika kulolu usuku olwaba lukhulu emhlabeni silindile ngeke singatholi lutho kukhona esekuthola ikhonto izinto enkosini baba Nkosi yamakhosi yabonga lazizulu ilokho ubunginikeze khona sengishiya esihlalweni esikhulu inkosi izindaba kwenza siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi zimbusisa izobala inkonzo yamanje ngesihlabelelo samashumi ayishagalolunye nesishiyagalombili 98 socela umvangeli uDubu wakhona lapha ekhaya sona esihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi kusupha amabangcwele